Indida abasolwa ababili bephenduka amakati ngenkathi beqa esitokisini abasolwa ababili besilisa abantshontsha okanye abaduna iy'moto uMustafa Ali kanye-ke no-Omari Mustafa beqeke esitokisini samaphoyisa eMeitin okanye eMeerton. Kanti-ke kusolwa ukuthi baphenduka amakati emva kokwenza umsindo wezikhova base-ke beputshe emasangweni baphuma babaleka ngaphakathi esitokisini. Angiqale nje kubingelele ngwamukele le channel Maswidi Mina Production okubingelelayo umxolisi ubonakala lo maphansi le enkandla. Uma ngabe-ke uyaqala ukufika le channel ukuthi ngenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ilokhu ngibabaze njalo nganza kwethu emva kokuba ngizithele kulolu daba oluthinta-ke lezi nsizwa ezimbili oyibonayo-ke lapho esithombeni sakho kugama lazo uMustafa Ali kanye-ke no-Omari Mustafa. Kushuthi-ke lezi nsizwa zombili ezakwa Mustafa. Kushuthi-ke udaba lwezi nsizwa-ke lokhu lutrende njalo kusukela mhla ka-16 kuJulayi 2024 kuze kuzoba-ke namhlanje. Lezi nsizwa-ke zizakhele udumo ukuthi amaphoyisa athi nje avesane abona amakati abantu babaleka bangabe besabonakala kade beboshiwe bevalelwe ngaphakathi esitokisini. Kushuthi-ke lezi nsizwa ezimbili oyibona lapho-ke esithombeni sakho bekade-ke iboshwe epolice station ebizwa ngokuthi-ke iseMeerton okanye iseMeerton. Lezi nsizwa-ke zithi-ke mayiboshiwe-ke kufika isikhathi sokuthi-ke okanye-ke angithi nje zivalelwe ngaphakathi esitokisini. Mase kufika isikhathi sokuthi-ke zize zizothwesa-ke amacala azo njengokulandelana kwazo ngoba futhi-ke ziyazwana. Ayike zimenyezwe-ke lezi nsizwa amagama azo Mustafa bani, Mustafa Ali, Mustafa Ofari. Hayi insizwa lutho ukuqhamuka yini kwenze njani na? Bathe amaphoyisa mesehamba-ke seyobheka ukuthi awuseshonephi lezi nsizwa lezi. Mayifika amaphoyisa esitokisini ukhalipha ungane kukhona komunye wabasolwa abebekade beboshwe naye kodwa bebengahambi ndawonye umsolwa nje. Ngiyacabanga ukuthi-ke baficane khona lapho-ke ngaphakathi esitokisini. Uma bembuza-ke lo msolwa, hayibo wendoda kwenze njani zishonephi na lezi nsizwa obekade sikuvalele nazo la ngaphakathi? Hayi-ke le nsizwa ziqeketha zonke isho ngowayo imlomo ithi-ke lezi nsizwa ezimbili ziqale-ke zenza imisindo-ke weyikhova yaqala yathuka. Hawu nangu umuntu uvalelwe nezinsizwa ezimbili la esitokisini ziyajika lezi nsizwa zenza umsindo weyikhova zenza umsindo weyikhova zenza umsindo weyikhova. Uthe makusuka lapho zivesaneke zaphenduka amakati uqobo lawo amakati lawo waziyo ngesingisi kubizwa ngokuthi-ke ama-cat. Lezo nsizwa-ke zaphenduka amakati zasey'putsha-ke emagethini okanye-ke emasangweni lawo kusuke kuvalwe ngawo-ke ngaphakathi ey'tokisini. Hawu-ke zaputsha iy'nsizwa-ke zaphuma zayobaleka zayoshona le ngaphandle zaze-ke zeqa ngale kwe-police station yakule ndawo yaseMeerton. Abambe ongezansi-ke amaphoyisa uma ngabe-ke ethola lolo daba kanti-ke le nsizwa ithe ingafakaza ngisho nasebhokisini lokhu ikubone ngamehlo ayo ibona abantu bephenduka amakati phambi kwayo beqede bebaleka bengabeke besabonakala. Kanti-ke nephoyisa belikhona belikade-ke li-on duty ngaleso sikhathi zeqa lezi nsizwa lithi cha alibabonanga ngempela labantu ukuthi-ke baphumephi. Kungenzeka ukuthi-ke le nsizwa ibikade ingaphakathi-ke ibikhuluma lona iqiniso kodwa-ke lithe lishona nje elangomhla ka-17 bese kubika udaba lokuthi-ke ukhona omunye wabo osephinde futhi kowabanjwa wabuyiselwa ngaphakathi esitokisini okungenzeka ukuthi usazophinda futhi aphenduke ikati. Qanza kwethu mina lento ngiyayiqala ngqa ngicela nje ukuthi sihlangane ema-comments ungichazele wena ukuthi kuyenzeka yini umuntu vele aphenduke-ke isilwane esithize noma mhlampe wena wakwahlangabezana na nento-ke efana nalena. Uma ngabe usuqedile-ke wenza iqiniso lokuthi-ke uyalike bese uyasubscribe asidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.